Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Manalangin ta. Maestro, aki kaming Ginoo. Pasibay po, o hindi po inki kaming masayang kayabakan. Makanyang kaya pong misasan me itong ikiya pong anak mo. At tilagami lang yun, rin kaya kaming balang kasarilinan. Banggawan mila po pa rin kaya kaming banal na katungkulan kaya. Gining Diyos, ala pong pupus itang kaya kaming kapurian ng pong kapasalamatan kaya ka. Pablasang milabas siya po imparaminggo, makanyan me pong iningat ing balang metong kaya kami, at makanyan mo pong pegkalub, detang kaya kaming pamangailangan. Lalong may gitginin Diyos, kaya kaming balang biye, kambe na po igpa itang sikanan ang pong persa karing kaya kaming katawang kahang laman. Bang malaya mila pang agalawan Ginoo banal ming tungkulan. Ginin Diyos alakya pong malyaring ayablas kareting dapat mong mangayap kaya kami. Nene mo po bukat ing poryan miya ang pong samban ing kaya kang banal lagyo. King kapinanditan na iti ginin Diyos o ini po ing kaya kaming masayang konbensyon. Anong makananong ginin Diyos ding sanang balang paksang kaya kaming milatag. Ing makanyan mo po sanang dinan kapakibatan. Ginoo, anyaran mi po kaya ka, King Aldong iti, ikeng sablang anak mo. Anong makananong ding balang tungkulan ay natang mo kareng balang takdemi. Ginin Diyos insana, ikapoing manimuna kaya kami, at makanyan mi lang pong ay sadsad, at agawang met mong kalinisan ang pong katapatan. Ginoking kaurasan na iti, makanyan mesa ng bendisyonan, imbalang metong kaya kami. Lalong may gitginin Diyos, panyawad mila po kaya kadet ang kaya kaming kapatad. Ang pong pengaring ay tsupuking kapanamdaman, ang pong kainan king kaurasan na iti. Hanggang na po rin pengaring mga tsuking karelang kubuntok nangan. Kitang lihim Ginoo, makanyan mo po sanang apisan karing kaya kang maipayang palad. At makanyan mesa ng ibiya karela pasibayang sikanan ng pong persa, pakayapan mo na po ikpa, bang karengal do bukas kinin Diyos, makanyan lang pong makaganap ka rin tungkulan do. King kapinanditan iti, makanyan mo kesa ng batyawan, lunusan ka rin kaya kaming balang kabilyan. Ginoni naman pong ating bitbit, pagsubok kainan, king kapinandit na iti, sana gabayan mo kaya po Ginoo. Ang timurang Ginoo ay nipuin kaya kaming kapatad, pinili mo ka rin dakal, at alete na Ginoo ning kaya kang kayupayan. Pamahalahan me po Ginoo. Ibiyamensi ka na ng pumper sa king kayang katawang kahanlaman. At makanyan mesa ng itugtog Ginoo itang kaya kang banala pangakong Espiritu Santo. Bangyang malyaring tumaid kaya kaming king kaurasan iti. Ipambanal, malamang po gisanan sambitlan, bala mo, nano na po rin lalaman din kaya kaming balang puso. Oremi po rin kaya kaming dimot na karalungan ng pangpisasan, metungan king oras sa iti. Ing makanyan mula po sanang tanggapan Ginoo, king kaya kang banalayarapan. At makanyan may naman pong tanggapan itang kaya kang lihim makayablasan, maniba na ngayon ang gamang buking wakas. Yan nasa po.
king sablang ateyong makapalob akabiasnan king kekong kasalpantayanan king bang maliyaring ing balang metong kekayo ing makanyanong lobosan pag-aralan king kayang kasarilinan king banting upayang lalong maygit akitye itang tunay yung paintunan at king ating maygit akayigitan ing balang dapat no ning metong ataw. Ing kalam na ang panlugod ning Diyos karing balang penandit ing manatiling kayabeyo. May sabing konbensyon king alang patugot agagawan niyo at magpakapagal kayo. Yapin ing kaunan-unan king kekong kasalpantayanan ban maliyaring ikayo makanyanyeng ipalto karing sariliyo itang kayigitan karing balang tapatiyo ngening mayakit yang pasibayo karing balang biyeyo at dinatangyang pasibayo kaya kayo ing pormerong konbensyon ning bayong banuwayo. Nanula mo kaya ding bagay ayate yung agawana ning metong atawong ateyo king kasalpantayanan ban maliyaring magsilbi ban maliyaring mayakit yo ing balang metong karing balang tungkulan yo. Ngening gagawan ye, ngening ikayo, ing peyayabayan yo ding balang sarili yo. Bayong maliyaring gawan ang puang pisabihan itang maging karapat dapat at itang maging katuliran amalayaring gawan yu ikong sablang at iyo. Paulagahan ye karing balang biyeyo ing ateyong kasalpantayanan amitanam karing balang pusoyo. Bakit de lake ketang napon ang akong mga mano ding sablang manungkulan ing atelo at kumpleto king aldona ning konbensyon yu. Uling ating maulaga ay biye karing balang metong kekayo king kanakong pangayatiyo. Uling akakit ko ampon ababatiyo king kekayong pangayatiyo ingating magpabayat karing tungkulan niyo. Uling ating lalto karing balang metong kekayo king kekong katungkulan ban maliyaring itingana at itaguyod yu. King bang itingana isad sa Diyo ding ateyong pusan abiniyena ning ginu ke kayo kapamilatan daring banal at Espiritu Santong pagkalubna ke kayo king bayong maliyaring pitaganan karing sariliyo king ela mga lingwan at king ela maliyaring maging maklak ding balang balugbugyo karing amanong mipadalo karing balang metong kekayo. Kutang. Buntok ning konbensyon. Ding dela ko ketang napon makawukol karing mga gintang bayong maliyaring gisingan. Kumusta na? King kekong pangabilyan.
Akong mga mano ke kayo, ela kailangan ding dakal, pitnan. Binyeke ng alimbawa, ing 30 karing kabilangan. Anya modela ke ing pipitnan at pililiwas-lawas nanyo karing karelang kabilyan uliping ing ke kayong pangabilyan king yato yung kakarinan. Anya ye ke dela ing ilangan. Anya dela ke yampon binye ke kayo nga kung mga mano nung 30 laretang kabilangan gawan nyo pa mo kayetang kapitna. Uling akakit ko ampon ababatiyo king kekong pangabilyan wo ing yato yung kakarinan ing tagibangyo. Dapat nga kung mga mano nung eyo gisingan ding ati yung mga yintang. Milako king karelang kaisipan ing ati yun ang mipun laki atang napon. Anyaya ko de laki karing ditak-ditak nga ako. Ban kanita gisingan yulo, ding karelang panamdam, ban malyaring era kalingwan king karelang katandanan, ing ati yung bining mipunla karing balang sarili do. Kinguli na, ning kakong amano, abinye ampon pigkalob king kekayong pangayatiyo, wangana galo kayo, king dapat at makatuliran karing balang penandit, gigising karing kekong katandanan, nung ating mga lingwan karing balang metong kayo. Wa daralake karing kekong pakiramdam ing kaingatan, wa sasabihan ke kayo ingkeng karing balang penandit ing manyasat lo ding balang sarili yu king nano mang bage luwal na ampon kilob ning pamanuwala yu. Ing panawon pakatandanan yu. Babiyeke ampon pagkalob karing balang metong ke kayo nga kung mga mano ikayo ing maging panulo. Ikayo nga na ing maging lunas no ning ate yung sakit aguguno king yato yung kakarinan. Bakit? At delake ke kayo ing bage at amanong antikanining kabagayan. Otang ing tao, manatili ne, king kayang katapatan, king kayang kasalpantayanan, ing nanumang bage ayatiyo, king yato yung kakarinan, at ing sablang bage ngako ing maging mayan. King uli na niti, king kanakong pangayatiyo. Konsentrasyon, kapayapan, king iglesia. Sablang manungkulan, panabilin, kapigaganakan, king kayong pangayatiw. Darala kong ngeni, karing kekong pakiramdam, bayong maliyaring gawan, sibol akarinan, ing ati yung tungkulan makawukol karing manamdaman. Buri kong ibiye ampon idala ke kayo makawukol. King matuwa kong kurindera angeni atiyo king dase ning pagkeran. Ing matuwang mamilatan pakatandanan niyo. Iloring migsimula king kekong kasalpantayanan at ngilong menalakaran migsimula king kekong kasalpantayanan. Pakisabi kong ngeni ke kayo
manibat kekang mamuntukan, angga pababa, lalakit babay. Makisabi ko ngeni ke kayo, eye pamo tutok nangan ing atiyo abinyeko makawukol king matuwa kong gamit. Uling kailangan na paning kayang kaha. At iabeye, ding atilong manamdaman ay atiyong pengariyo ang makarate king dasena ning pagkeran. Aduan niyo pa king mayupayang ginong Diyos na alapang matagkil at alapang mako metong man karela. Aduan niyo king mayupayang ginong Diyos ibiyeno panggalal ke kayo. Dagdagan na pa itang sikanan at itang biye apig kalubno ayate yung makapanatili. Aduan ko't ulit-ulit karing kekong pakiramdam gawan niyo sana ding kekong tungkulan. Aniyamo dela ko ketang napon ing bureko ing kumpleto kayo. Ban kanita makanyanyong damdaman. Ding kanakong panabilin bayong maliyaring gampanan. Manuwanan niyo ing tao. Ing ninumang maniwala, ing eyo maliyaring manamdaman kapagalan, karing kayang pamanggalo, karing banal at tungkulan abinyena ning Diyos, karing balang metong ke kayo. Uling deti, kingkekong pamagsimula, kingkekong kasalpantayanan, ila ring ginambol, menyese, anyangining oras ati kayo. Kingkekong pangabilian, ban malyaring magpatutuo, ban malyaring mipatibayan yo, ing balang metong ke kayo, king pamaniwalayo. Eya sana malyaring manyangkanan ing ninuman. King ulida ding kanakong amano ababiyeko karing balang metong ke kayo. Uling den tinggap yulo. Uling ikayo ing mekikasal kayo king lagyo na ning Ginoo. At karing tungkulan abinyena ke kayo, pakikuwanan niyo ikong sabla ang king tauleng singap na ning kekong pangisnawa. Ing bang maliyaring gawan yulo, ding bage ayate yung maging karapat dapat king pamaniwalayo. Way kong sabla, king ke kayong pangayatiyo, king ang gaman ngeni, king alang patugot ing Diyos, magkalubyo karing balang metong ke kayo. Babiyeyo, ayan timong maging karagdagan karing biyeyo, king banteng upayang alayang maging lunto kasangkanan ing ninuman. King kayang katungkulan. Wa, ikong sabla, karing ditak-ditak, karing bane-bane, agagawan yu, bayang maliyaring, puriyan itang Ginoo. Wa, panuwanan ko ding balang sarili yu, king kaya kayong pangayatiw. Wang akong mga mano, patibayan ko ding sarili yu, king ulinaning kasalpantayanan ayatiyo. No, king ang gaman ngeni manatiling makatikdo, magparati,
makiabe king burina ning Ginoo. Wa dakal ing lalto at mayayakit kaguluan ing nano mang agle ayateyo aye makapatula king tao dudurot yo ing kasakitan king yato yung kakarinan. Wa ing balang metong kekayu agyagan ko ding sarili yu banting upayang ikayu ing manatililo ding kekong sarili amaygit king ateyo ng abationa ning balang metong kekayu king kekong kasalpan tayanan. Wanong ing metong atawong ateyo king kapanwalan maninto niya king mala. Ayan timong milyari kalupa na king minuna. Dapat king uli na ning ateyo aye malyaring lunto yung tao king kayang kapanwalan uling aliwa ing antas aliwa ing kabiasnan king tao potang iti kayayang sabiyan anya ing amanong daralako ke kayo ngakong mga mano ing maniyasat kayo. Nyayako daralako karing balang metong ke kayo ing mamagaral kayo. Ing enasa tutulutan ning manualang tao ing panintunan po king kayang sarili ing tanda. Uling ing tandang panintunan yu ikit yun karing biyeyo ketang napon. Ing ninumang magdulap ninumang manintun, king sablang bagay aburina ning Diyos, kapamilatanan ning kapibabatan, kababan, ban malyaring manatili karing sarili yu, ing lugod ayalang kayang ganan bayeng malyaring paragulan karing kekong kasarilinan. Uling iti yo ing dapat at matulid agawan yu ngening ikayu at yu nakoken. Ngening ikayu makapalub na kayo king ate yung kasalpantayanan pagimbutan yu pin ikong sabla. Ing ibiyeye itang dapat at makatoleran aburina ning kasalpantayanan karing balang metong ke kayo. Eyo sana imbutan sablang kakungdisan ing nung nano ing maliyaring ayibiyena ning kasalpantayanan karing balang metong ke kayo. Nune lalo yung imbutan ikong sabla nung nano laring bage amalayaring agawayo at ayibiye king pamaniwalayo. Emo bukod nga na yung tawing makiramdam yo. Nune may git pa naman nga na ing maging talada pa iya. Ngamuntukan bise king saglit apenandit. Adwan ko yung kekong pansin. Bayo ko me.
sablang atiyong makiramdam, sablang atiyong maminto king lagyona ning Ginong Diyos, wa panuwanan ko ding sablang mayap agagawana ning balang metong kekayo. Wa isunduyo gawan ing anggang puri na ning Diyos karing balang metong kekayo. Bayong maliaring galawan king Aldo at maging king Bengiman ding burina ning Diyos karing balang metong kekayo. Manatili ko sanang makiabe at magparating makasadiyo king lagyuna ning Diyos, king banting upayang ikayo ing mga laut kayo king nanumang miyayaliwang tukso ayatiyong dudurot king yatong pagkarinan yu. Dagdagan yu ing kapanalanginan. Pigumguman ye ing nobena balang daratang pupa kisabi ke karing balang metong ke kayo. Uling nga ko ketang napon aliwa pa yan ing akit yu. Maraguladanop, miyayaliwang kaguluan, king yato yung kakarinan iti at matatangal. Eko sana maliaring makiabe, makitalamitam, king yato yung kakarinan. Matulid asabi king lagyuna ning politika, bakong nga magkamali. Eko makiabe, sarayo ding kekong pasbulan, ban kanito alang masintang ke kayo ni Numan. Nune imbutan niyo, potang bubos niyanyo ring kekong pasbulan, iti king maging ikabanaliyo. Iti king maging panyulong ye king pamaniwalayo. Enako nga na makiabe king yato, uling ikong sablang tala salpantaya, enako king yato. Kalingwan ampon gulutan, karing balang biyeyo, ing nanumang bage ay maging panyulong king pamaniwalayo. Nune imbutan yu ikong sabla, king kekong pangatalaga, king kekong kasalpantayanan, ing maging tapat lang ganap ding pusoyo, king kekayong pangayatiyo. Huwag ang bulan yung maygit, ingupaya ang poning kalam na ning Diyos king kayong pamaniwala. Gamitan niyo gawa at maliaring gawan pa karingaldo yung daratang. Ngening ikayo mulit pasibayo ing meyakit ne naman ing bayong petsayo. Panyulong kekongan, magaral, manaliksik ikong sabla, emo ding ate yung talabasa karing ebanghelyo. Nune ikayungan, atin yang binye talento ing Diyos ke kayo, mangailangan ing gambulan. Sesen, karing balang sarili yo, ban maliaring ikong aning maygit ing magpatuto kayo, ing kekong pamaniwala. Manatili ing kekong sarili king buri na ning Diyos. Ulitan ko ring kakong panabilin ke kayo. Ding tutok-tok karing kekong pasbulan ing manyasat kayo, ulitan ke kayo. E magtiwala king ninuman nunengana ing magaral kayo. Uling eyubalo ampon kakilala nung nanula ring maging dalara karing balang metong ke kayo.
king lagyunan ning kabengyan manatiling kapayapan karing kekong tuknangan. Yeye pamu kakalingwan ing sablang bagay ayate yung kapan nabilinan king kekong kasalpan tayanan. Pakikuanan yung ikayungan ing sumulong king karin king bandana ning bandana pa karin ning bandana pa karin. Ban kanita karing bukas para kayo. Ing tunenong mga biyasa ding balang puso. Ding ditak asuyo ko. Ayating binye kong pamagaral, ayamano kaya kayo lang talingtingan. Ban malyaring ing tao, may gityang magpakabiyasa, king atiyo, king kekong pamagaral, king kekong kasalpan tayanan. Katatawalyan, ing miyabye, makawukol king tatak. Ikayo na ing bala nung kapilan ban malyaring mayakit ing mi pangakuan ban malyaring dumaloko king tatak mamagsadyakongan ikong sabla. Deti lang ligod ko ang ponbinye. King kekong kasalpan tayanan. Maging mayansana, king kekong pangabilyan, ing kekong kapamintuan karing kekong kasarilinan. Ilakoyo ing nanumang sumbagal, ilakoyo ing nanumang kasangkanan, at ilakoyo ing nanumang bage ay malyaring panyulong yu king kekong kasalpan tayanan. Dete ilang ligot ko ang ponbinye, ngening king konbensyon ang ngeni gagawan yu, pagsikapan yung maygit. Nung nanula pa ring bage, aburinan ng Diyos, karing balang metong kekayo, bayong gawan. Ban kanita luntoya yung kayigitan king pamanggaloyo. Deti lang ligod ko ang ponbinye. King kekong pangayatiyo. At iyako king pinantitay ni babalungbungan dakongan king kalam. Ban kanita ikongan ing mga lawot kayo king nanuman. Ayate yung tukso king yato yung kakarinan. Katapatan, karing kekong pamanggalo, karing kekong katungkulan, manatiling makiabe king kalam. Adios, ing kanakong salamat. At ing kanakong bendesyon, ikong sabla, ngeni tanggapanye. Manibat babo ang galalam, maging ikayong atsuking luwal. Tanggapan ngeni, ing kanakong pamipala, king pamanggaloyo, karing kekong katungkulan. Agkatanda kayo, ikong sabla, ban kanita, manatili kayong galo, karing kekong katungkulan, mi saup-saupan tamo. King burina ning Diyos, ban malyaring makyabe kayo, king ating katapatan karing balang sariliyo, ing kapayapan, kekong sabla, ngeni kekoyang tanggapan, y Apostol Santiago, lakuan dan ako. Hello. Gawa tayo kung basket niya, baka nito tintang sopan, hindi po.
ren pong choir na ningkay, bundok. Dakal pong salamat kareng kikatamo pong choir king bundok na nimbi. At muna po payabot king maya payabak kikatamo nga po pasibayo miras na naman po yung kikatamong konbensyon. Ini po yung primerong Domingo o primerong konbensyon na po ng kikatamong petsa na po keng 2022 na po. At kalupa na po ning dati na nung rin yung primero pong konbensyon na ninggulan, mag-report na po rin kay katamong treasurer. Mag-report na po karing financial status na rin balang sentro na po. Siguro po nung banang mabilis, rin nung malyari rin ang mamuntukan nila lang mag-report. Nung yan na po makabasa dyan mamuntukan, yung kanilang treasurer na po. At kalupa na po ning dalanan ning Bali Espiritu na po. Kaya katamo rin panabilin na nung rin lalong-lalo na po king kaya katamo pong kasalpantayanan na po. Retang hanggang panabilin dala na kaya katamo.
na ikakayap na ning balang metong at metong kaya katamo tandaan ng tala po. At ang timurin po kareng mayintang po. Totoo na po balak pa nina yung kunan din pero may ngatuwiran ko ba kanit elon to yung migtailan tanamo po pero itapin kalupa na ning sabi na ning Bali Espiritu yung 30 lareta retang 15 po. Nung nino reng in charge kareng mayintang po ken tutuki kareng balang pangipulong po i-prepare yo po po. At ngeni po mutata na po kareng mag-report na po rin kaya katamong kapatid po. Bayo ka po pala dinan oras po rin kaya katamong kapatid. Buri kaya pong pabalo kaya kayo, ngayon atin tamo pong bayong kalasag na nagawa na po ng national. Ini po uniformatula po. I-post na pining kay nakan. O rin po rin bayong kalasag tamo na itamo po para pareho tamo buong national to local po. Ayan. Makanya po ngeni po. O yan po ngeni kaya katamong bayong kalasag po. O kaya katamong pekalogo. Yan kaya katamong pong kakana. Karing kaya katamong sentro po. Ngeni ni nung yung gagawa mo po kaya natin order tamo po kayong national po. Ila rin ating contact. Makanya po yung bayo tamong kalasag po. Lalo na po rin ang kanatamo karing kaya katamo pong sentro po. At po ating kaming meeting ding mamuntukan i-discuss kayo po karela po. At ang timurin na nyapin po gawa tayo pong kadwang basket po. Dakala po rin manyad sao lalo na po retang kapatid tamo kay taking retang kay katamong kapatid aita. Baliyo po reta karilla minta rin kay katamong kayanakan. O adwala kasi rin kay katamong sentro king aita kimpora po. Itang metong eresig pintalan nanuno ka rin pagwala pong sentro ni manyag da naman sao. Nyapin po gawa tayong kadwang basket po. At kadwa ita pong sentrong kaya beta mo kay niking batwining aslag ning batwin na may kaproblema ya po keng karelang gabon. Uling ketang minunang panahon siguro, uling reng makatwa, po. Bisyadong tiwala, po. Malabat niya rin yung sentro ngayon de po lingunan, po. Ngeni, reta pong apo da rin makigabon, inala po rin mamahala, palapan de po ing sentro, king aslag na ning batwin. Ngeni, nung ila po mako, pabayad de po. Nangeni na pong katasing pabayad da, may git pong 4,500 per square meter. Anyapin po, madadla naman sa koro kay katamo, na yung kay katamong kaya best sentro, kay ni King Angeles, ila ko ya po karit, po, nung ila makapag-comply kaya tangadwa na po, deng kay katamong, deng makibanti kayong gabon. Kanita po, okay mo, karetang makatwa Oneng deng apo, inala po rin megmano, so ngeni, paintunda rin nga apo, ngeni po, makanyaning kagawan da, po. Ngeda bayaran, palakwando po, po, katang lugal da, retang kikatamong kapatid. Anyapin po, gawa tayo pong kaduaing basket para makasawag tamo, andyang makapapanano mo, at reta pa bisa sumaw, sabihin nyo namo po kana kung bisa kayong sumaw personal, po. So, ngeni po, muna tayo siguro karing reporting daring treasurer po. Kapatid kayo pong area Brother Robert siguro report po. O hindi. Diyan summarize ta na lamo po batang yung makabang oras. Maya po kerongan. Ngayon nga doon ng kakatamong mag-report kay ng financial status na ng kakatamong Area 5. Ikay ko na lamang po, summarize ko na lamang po. Beginning balance
45,800. At yung linubtang cash within this year, kaya betang kaya katamong pamaskungan dog, 112,886. So, may katotal tamong 158,686. Yung expenses tamo po, itang miscellaneous expense tamo 1,250, allowance expense is 15,500. This is expense that ang mga matiyatang kay pengari 6,000. Maintenance king regional 12,000. Anniversary expense is 6,000. And other expenses, kalupa na po itang merienda mo niyang pamaskungan dog, 8,606. So, may Waret ang kaya katamo